Farerei o HitiFm ia Marie-José CARLSON, vahine Taurumi te ie, tā tatou e nehenehe farerei roatu i te whare oire no Faaa. Ia rana toporinetia, te mana api, tiraro ne iau te ie whare te apora oire no Faaa. Te in arone iau e whaara tui oto toporinetia, te waine matou whea Taurumi. Pae Taurumi motuahine, toru tāne, te Taurumi maohi. Te ie matou i raro ai te ie tawhare, to te meri o Faaa. No nei, o CARLSON Mari-José, vahine Taurumi ato awau. Haamata te ie mahana, e hope onai te iwa no tenuare piti tautini e piti auru. Te titau nei au ia oto toporinetia, wharo mai nei ia ute e teime proprout a, ne harmai e oi matou whea Taurumi o Faaa nei, raro ai te whare pote to meri o Faaa, harmai, te ti eitu nei matou i oto. Maruru namuaro HitiFm te harera amai te epe, hame farerei matou, maruru ia oto pa atoa, te ie noere, te ematahi te api e piri mai nei tato, ia oa tato maruru.